امی بهتر و داخوانی امی گنگشه بکن امی لسر راوستن بریا سیاست وان محمود برو جنروج تولیم ببا بریا سکایب که محمود نمات باش دست که توکا سیاست مدارک خواندن تجوید داخوانی را چوبو یعنی معلم دبیجه اگر لدانک لشکری بکرن دوی دست که بلافهاتنا سوریه بجی درباره وی کده یعنی معلم تخوازه چه بگهینه بله سرچاوا لابوريز بو قحدارة وبو تجد وليد المعلم نجا رايكي سياسة ميشيل عبشق ضمن بنا سياسة تيروريزم ضمن بنا نكارن ديجي تيروريزم راوستن وابنا بلانك حيليا او وقت بينغالك كيكية تافيجن جبو كسبك يلدرو دوي خواهن ولاط اشفر بكنا دوست رحمل دورا خوش فركم بكن هلوستا ويتنوي افيج بركو افنا وافير بوناغو كشتي دكوجن وبجنازتا ويلا جيد مشن بشكي مظن هاجر امنا بتمامي جهازن جروب داعش صناعه ريجيم سوريا وبهوستايا وكوليد المعلم وهافالدوش كيوي بود اودي طاريده بلان يخدجن وأف هالوسة أف تبحث كاكي محمود يعني تبحث بلانا دانن جبو داعش درباري فيها كده يعني رجيم سركاتيا كو درباسي ريخستنا تهروي داعش ببا والسودي جوار بقرا بله رژیم وقت مقوت رژیم بشكي مظن جروب داعش يعني انا قالك جارات مدار وخلق سيفيل وروجنمفان وخلق الدنيا تمام جد مننا عجيب ما بيقالوا شاوا صناعه سوريا وبسوريا شردكي يعني شو هذا سياسه واي بود هيلي خلق وقت بين ماضماي بمني يعني مساله هبدو درنسي بشكي مظن جوينا جيشي وي ضباطي وي مظن دنافا داعش دكارو باري فتكن وامر هيزن ووقت بيجي اشتنا خلكي دكن او هدفها سركيه واجي او بو خلكي بطرتين فريق خلكي جي دكن وادكن جبو اقرب كيماني ببين بداعش تشي تشظل ميدكي تشد جواريه خلكي دتيني داغو ايده بيشروجي دكار بن حكمي بشار وريجيم بعث واناك هناك وقت بفرمي قبول بكن سياستك وقت ببعث ملتي السوري بشتيتين بنابادر ملتي ما يكرد يعني بفيك كاكي محمود هاجرم لسر فيك الرواسن يعني رجيم بنيرينا ودا كاريا كوبر جهان جخاب بغورا وبدا ريخستنا كي تيرورستي لسر فيك كده بسر كاتيا بله هوالو دوست رژیم زور الدنيا هاجر هوالو دوست وينا نبانا ونكاريبا وبسر نكتبانا بلي وانا ندابا خوفال بشتيا خوش وانا نورقتبا حتى إلو 8 ويدري ندكر ويزو شوبانا وك ليبيا وك مصرية وك غير يقا ليه حتى رادايكي فرمزن تيدا سركفتيا كو دوستي خو الدنيا يتشيكرين يك جوا دولتي هري زلهيزي مظن روسيا مثلا هر الصيني هر دولتي ديكو إلو جبن و حمو شیواد آریکاری امروانی انسانی جگداری جیر ریدکن حتی رادایی که فرمزن حوالدوش که وی و آلیگری وی و امجبیر نکن هریمیشی دولت هریمی وک ایرانه یعنی دولت فرمزن و مهمش بو دولت سوریه تنشتا ویجی که حزب الله حتی هیزن سیاسی قال کی دوا آلیاده سرکتی درکتیه و دوستی خو پرچه کرن لو ما جی 8 و دریج بو حتی نه ناخوی زوتر لبرلنگا چوبانا و بردوام نکربانا بله كاكي محمود لا عليا جدا ها تفجر ناف دولتي بهتر جالي ولاتي امريكا وتكرن جبو بيكانينا ايريشان لسر بارغان داعش دهندري السوري داجي يعني بنيرينا ودا حتى شخاصي اف هالويست جان اف كاروي جديبه كوي بقى حتى دفر بارغان داعش لسوريجي تشتاك وصل دبيشاروج دا قالوا بيكرن كاكي محمود بنيرينا ودا بري أب هالوستا هنا خير جرينجا يعني بريكو أمبيجن وبيكرن نويكرن هن خال هنا جرينجن جرك مرو بالا خوا وشك بهوراي دين سروانا يعني أم 2006 حتى 2006 والسنية عربي عراقي تشاوى برنبري قاعدي رابون أسباب فاكترن هبون أجر أموا أسباب فاكتر روجا إيرو ده هول بدن جو قيدة بن ديسا دهريما عراقي ده ودهريما سود وبيت دبر سوريا ده أموانا هول بدن جو قيدة بن ويشاخوي أو بلام سركبي ويناجح بجوانا أجر أو سنية عرب دجواري وقت عاجز بونك دجواري برانبري قاعدة ديتن يا دوا دعمك مادي بيجن معنوي أسايشي لشكري جوارهات ياسيا
دولت مرکزی خود تجاوب جواره کرد که هنک تشتی و ما فیوانا بچت سینه و آلیکاری بدیوی چه خید درفت دری حمول در دوری قاعده هات نگردن و بپشتی 2006 او عرب حمول بونه دجبره و حتی 2000 و پدروفاندره چودوی حریمه دا هرچندی شانی و ارازه ایمانجی لی نبوی استابلندی مزن لو اگر اصلان امریکا باوریا مده اگر چند خالی گرنگ هنه کودوار درباز نبه و اتر نکوه یک جوانا آمادکاری ملت امریکی بخوا جبو گستبا دوست دجبری سروک فرانه بندیجن پلانک استراتیجی دریج امیدینن جبو برانبری قاعده و برانبری داعش و همو هیزی تروریست از ملت و قبول بکه دو کارکی جدی بکه کوا هیز و هیزن اپوزیسیونی ای جور بجور همو بجدی بگهنه هردو نبدزی خو بگهنه هنکا و هنکا وقت برچاوی خو نبینه او استراتیجیا گو دین استراتیجی نتنی سر بنگاه گو به امرابن داعش دور پیش بکن یاجی به هنکی وی صوص لاواز بکن نخیر او ناجی و سر کفتنی نه اینی هگر نه پلانک استراتیجی دور و دریج به او بردوامی جیر هبه و ارتشتی بونها بن یعنی اب هیزن اب ایریشن آزمانی گوده بن او ناد به هن ایریشن کوالیتین باش و برفره به تا میدان آنین آلیکاری مروبایی آلیکاری انسانی بیجن مودانی لشکری همه کار بیروی بله کاک محمود یعنی اگر اموارن ام بیجن او ایریش هات بکانی گلو اف ایریش وی چه بگوره لسر شورش سوریا کو اف بهتر 3 سالانه بردام گلو وی تشکی خورا بگوره دهندر سوری درباره ام بیجن لسر برجواندین اپوزیسیون سوری تشتاق وصای و هبه اف ایریشا کونها امریکا دستی کریا هر سکتی کرن گمرو به شمال عراق دستی کرد شمال سوریه دست بینه که یعنی اواناش خود سری حمود شیده مثلا برجواندی از الهیز مزون دولت مزون یعنی همیشه کوتر تا سر برجوان داوی کاری خوشی جان فدا بگه دبروی اویدا کو برجوان دا خوب پاریزه هر وی تشکی بگو هر عالی اپوزیسیون دا شونها بلکی چاوی سیاست مدارا یعنی خلکی تمام انلوی که امریکا ایرو چتی چنا که انستیتوی وی سیاسی چرا پورتا کوم بگن گو کاربن در فتنه نود هندوی سوریه دا وکن بو مثلا چاره سرگرنه که گشتی هندوی سوریه دا هل بتا وقتی پینگاوی جدید وی آلی دوری کرن و اپوزیسیون سوری جیکه اپوزیسیون سوری کو ایرو بویا اپوزیسیون سوری یعنی جدا جهبتیا یعنی اونا و حمور روش بروج و باندورک و بونی جیکی هفدو ببن یعنی بله گلکس پاس بو محمود برو سیاست مدار جنروجه تمربو گلکس پاس بو شروع انت